apa nih teman-teman isinya? Apa ya teman-teman? Kita buka ya teman-teman. Wow, apa ya teman-teman? Wow, beruang teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Halo teman-teman, kembali lagi nih teman-teman di channel kami Unik Yoi. Kali ini kita akan membuka ya teman-teman. Kita buka ada apa di balik gelas tersebut teman-teman. Kira-kira isinya apa saja ya teman-teman di balik gelas tersebut. Oke teman-teman, ayo kita mulai ya teman-teman. Oke, kita buka teman-teman. Apa nih teman-teman isinya? Apa ya teman-teman? Kita buka ya teman-teman. Wow, apa ya teman-teman? Wow, beruang teman-teman. Wow, keren banget nih teman-teman. Kita taruh di sini ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka lagi teman-teman. Kira-kira isinya apa lagi ya teman-teman? Kita cari lagi ya teman-teman. Oke, kita buka yang ini teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman isinya? Hup. Wow, nyangkut teman-teman. Apa ya teman-teman? Wow, apa teman-teman? Kupingnya besar teman-teman. Wow, ini temannya panda teman-teman. Oke, kita satukan ya teman-teman. Di sini teman-teman, kita satukan teman-teman. Wow, keren teman-teman. Oh, nyatu teman-teman. Tuh kan, keren kan teman-teman. Wow, kita taruh sini dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita buka lagi teman-teman. Kira-kira isinya apa lagi ya teman-teman? Oke, kita buka ya teman-teman. Wah, keras teman-teman. Kita buka teman-teman. Apa ya teman? Wow, kura-kura teman-teman. Wow, ada kura-kura. Wow, keren banget teman-teman. Kita taruh sini teman-teman. Kita gabung dengan yang lainnya teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Kita buka lagi teman-teman. Kira-kira isinya apa lagi teman-teman? Kita buka ya teman-teman. Wow, mobil kayu teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Wow, ada mobil kayu teman-teman. Wow, kita taruh sini ya teman-teman. Kita gabung dengan yang lain teman-teman. Wow, kita buka lagi teman-teman. Kira-kira isinya ada apa lagi ya teman-teman? Wah, coba kita buka teman-teman. Wow, apa nih teman-teman? Jalan ya teman-teman. Wow, mobil kecil teman-teman, mobil cacat teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Kita gabung dengan yang lainnya teman-teman. Kita buka lagi teman-teman. Wow, kira-kira isinya apa lagi ya teman-teman? Hup. Wow, sama teman-teman. Mobilnya sama yang tadi teman-teman. Mobil cacat yang warna merah teman-teman. Oke teman-teman, kita gabung dengan yang lain teman-teman. Ya, tinggal satu nih teman-teman. Kira-kira apa ya teman-teman isinya? Oke, kita buka ya teman-teman. Hop. Wow, helikopter teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ada helikopter. Wow, kita gabung dengan yang lainnya teman-teman. Wow, keren banget teman-teman. Ada banyak teman-teman. Ada helikopter, ada mobil caca, ada dua, ada panda beruang. Di atasnya ada kuping besar, ada kura-kura, mobil tayo. Wow, keren banget ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin sudah dulu ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman video kami. Tunggu video berikutnya teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.